театр бұл менің жашайышым, бұл менің екінші евім, бұл менің екінші айлем. Театрнен жашаған адам, бұл мен білсем частлы адам. Қиын. Ve öyle saatli vakti ola öz-özüne aytasın, men bir şey gerek mi? Her şeyini bırakıp giderim. Ama yarın kele, yarından başlap yana iş yapasın, sevesin, kulesin. Bizim teatrımızda urf adetler, dilimiz ve ruh, gongul ko'targan spektakller ola.